Woza ni aji ladies and gentlemen athuri na atumia haria hothe mugikorwo mukijindorera mwi Kenya, jaya Kenya, Europe, Gulf, wapi, UK, karibu sana to this amazing YouTube channel yakwa na channel tege ni Kiuria na Kiuria, okay? Kiuria na Kiuria. This is one of the segment ira turi koragwo nayo na iramaanisha ni turi kurahagira tundu tuige channel ino. So keep it here, subscribe, tell a friend and share. Sawa sawa? Director, tuanzie Kiuria na Kiuria wapi? Ipande. Alright, ladies, see. What mwerore wito wa Kiuria TV, karibu sana to this amazing channel. Na eno ni segment ya kueletea Kiuria na Kiuria. Na hade mtaa fulani hapa, usinione hivi hivi eh. Hapa niko na watu wa nguvu sana. Yaje mzae? Unaitwa nani? Harrison. Harrison kama Irene. Harrison kana Mwireri. Kana Mwireri. Eyo nawe mzae? Ile ito Moses Lega. Ehe, mzae wewe atwathia? Huyo tawa wa mai waku makinago. Wa mai waku makinago. Kinago ni kuito by the way. Na ndugu waga. Very nice. Mzae unaitwa aje? Ndugu mzae. Mzae. Maogo mzae. Ukikija base yako araulie mzae. Mzae. Sawa, mshasikia jamaa, mshafika hiyo area uliza mzae. Mzae no. Uko tumpata hapa. So, majamaa eno nisho yetako Kiuria na Kiuria. No Kiuria nini tu drama. Mundu marathi na mbere bũrũri-inĩ kana mura, yani kama you are aware, si ndio? Kiuria gukia mbere ni riri. Ni gukoretwo na ndandikano nene muno irathi na mbere thutha wa makanitha na thirikari na kindu gitwo LGBTQ. Ni mumeiguite? Man. Mumeiguite? Tumeiguite. LGBTQ umejua? Tumeiguite. Tumeiguite. No wende kumenya? Ongejera. Tumeiguite. Very nice. Mzae uga? Tumeiguite na ngare ya mwaki muno kwanza ni undu wa maboi. Ni undu wa maboi. Kabo tu tiriri. Wewe mzae umesikia LGBTQ? Nyamu yale ndemiguite. No nyende wega kumemenya wega. Kiuria hariga ndimugie Kiuria. Oy haya ujurie Kiuria. Ndogo cokeria haha. Riu ri LGBTQ ni ki? Ni andu ahoro bagukora makienda. Andu a kariu akora ni uro mone boy mwana kana mwana kana mwiri kuna mwiri. Makendana na riu ma yeri yo LGBTQI. Riu kwa maboi mau madishaga unatamani kihe boy mwenzako unacheki alafu bado mademu hadi unashindwa kwa ni ufala ama ni aje tuleta mwaki muno koja tugegeria atiriri korwo thirikari ndo yugeta kwa Museveni no Museveni andu mugane dictator no ruturia atiriri kama tangenyitwo moho mangikoima na ka junior ri twitikire manyiko moho maciarera thiini tumarekererie kwiriria ukahandira kuigoni waku wewe na ukuga atia muthuri ucio ni ariendete njega muno tondu na ndi hindi ria ngaigua ati mundu meni aciara kana muthenya ucio na ni ngetikia ni gwetikira uciare akwa ni ndigwetikira tondu ndirejera group-ini yo yao akwa ni ndigwetikira tondu ndirejera mwena ucio wao. Very nice. So mzae umeelewa umeget LGBTQI ni nini? Nimeelewa hiyo ni nini. Ukuga ati horo wayo ni ati ungira thirikari nguona ni mohoto nduri aikona maroka kunyita kuri arume kwa arumeri hata kile ndo haroka aratira make sense no me akora tuga ati community we na bia ni rarehe bia nikio kinya thirikari marenda gwitikira bunge nyamo iyo na cio mbeca tugaga rio first Babylon uguo ni against God pulo we mwerora ni moigwa hau ati mbeca ni cio ki ni first Babylon na no ginya tukomeshe Babylon no ginya tume Babylon tugie tu mauzayo ndo ngai ona ngai iguru ni arona mani akona thi uri hana ina maundu maingi matari mega koguo ni mwaregana no horo ucio ndo ucio kwanja muno twarega biu nayo umesema umekataa wa baba wasioane very nice. Ho kugate horo tukirikiria LGBTQI. Ni horo ucio twaurega biu na tugo horo ucio ungigwika kuigwikana na ucio makohwo ndo ucio ti mwega. Sawa so mundu ne murugamo wake we mwiroreri turende kuigwa na inyo aciari mukarora ciana cianyu muno aciari nio maratuma ciana cigie maundu mau. By the way aciari nio maratuma ciana cigie maundu maya na ki kwa kumarora muciari araingira nyumba muri ndararora mwana ndaramenya uria tindire koguo muciari no nginya kona jukumu ya kurora mwana na akamenya aracera nau. So wazazi, spend time with your children, spend time with your family nigetha mumenye ciana cianyu nia maracera nao na maracera